Marketing song tinang punuknai je iuku bank ni sing ATM pin bawa haike change khlainai eba pin generate khlainai tamkhe जों kabungko borok to जों bank bai sing chalai tongo eba जों bank rok thangai mayango ba ATM rok thangai mayango gabon bagai ang wansuka nogo tongtui bawa haike rok no je punuknai je जों bawa haike nogo tongtui ATM pin no जों change khlainai hingke aboni bagui ni nangmani ATM card nangnai no hingke ti aboni logi o hingkai nini bank account number nangnai bobo hai khlaina rok nai tongdi o video no hingke phaidi o tini video no chenglai hingke marketing song plus sekang singora sinai iuku bank ATM pin generation neng search khaidi search khaika hingka o jaga generate your iuku bank green pin no click khaidi click khaika hingka no o jaga o jaga naidi terms and condition green pin generation through website aboni jagolo hingka o jaga I agree khaidi aboni jaga proceed khaidi te kaisa kok muchung narak di aboni bagui nini mobile number by nini bank account link ma tongnai abo kaisa muchung narak di hingka phaidi aboni jagolo o jaga neng new no jaga o apply new debit card bo neng apply khaimano hingke tini o jaga pin bo generation khaimano oro generate green pin reset pin a jaga click khaidi click khaika hingka no o jaga norok information nugui thangkana je bobo haike sing o jaga pin change khaina bagui o jaga your debit card ATM card number a jaga hingke chong bobono chong rwnai hingka naidi oro chini je ATM card ni number ang o jaga sirinai hingke aboni jagolo o jaga month sidi nini expire nini goni yango right side o tongo jeta jaga 4 digit mane kaisa oblique ganang valid through hinui sijak tongo hingke a month sidi tei nini card ni year busuk tui tongnai aboni jagolo CVV code hingka ukologo card ni ukologo tongo 3 digit abono sidi aboni jagolo account number nini bank account number no fill khe redi o jaga o nasigi kaham ke redi jeno mistake ni na tui aboni jagolo hingke neng tam pin tongna muchung a pin o jaga redi aboni jagolo captcha code redi aboni bagui nini mobile o recharge ma tongnai jeno OTP phaina bagui Airtel hingkai Jio hingkai to recharge nangya hingkai send OTP o click khaidi hingke noro nugui mankana ani bumung phaimani card number rok tei account number rok tei enter OTP code norok nugui mankana hingke no chini je register mobile number o OTP phaiano chini je register mobile number OTP phaika hingke ang amoni tabuk nasigi fill khe rwnai OTP chini wngkha 982289 aboni jagolo hingke submit ganaidi thank you iko jaga norok nugui mankana pin generation successful wngoi thakaro thank you Mr. Nikhan bumung tei UCO bank site you have successfully changed the pin for your card number last ni je ani number please don't share it anyone hinsao hingke obo haike norok bo debit card ni je pin no change khlai paidita ba neng debit card katal manui tongkha o website o phaiya kanui norok change khlai paidi hingke o video norok tongmung no chajagui tonka hingka like share comment khlaina ta pogdi tei next video no tui phainai je Punjab National Bank ni pin bobo haike change khlainai.